Geza umsele. Kodwa yini isicefe geza umsele mfethu. Hey, yazi bafethu, ngifunda ama-comment la enu. Hey, bafethu, hey, angisahlekile kanje. Ama-comment uyazi nina zinja nina. Manibhala lama-comment ungathi nisuke nindawonye. Lama-comment indaba niyatshelana ama-comment enu wonke ayahlekisa. Yo. Yo. Max usewushembe uqobo. Okay. Yo. Bafethu. Hayi. Cha bafethu niyahlekisa. Imani ngicela ningisize la. Ngicela ningisize la. Kunevideo engiyenzile la khona bengidlalisa khona lezi insizwa lezi ezimbili eshaya ingoma emnandi, uMenzi umfoka Mabizela noLimit umfoka Nala. La khona bengibadlalisa khona nje ngidlala nani bathandi bomculo kaMaskandi balandeli bami nginidlalisa nje ngidlala nazo lezi insizwa ngithi mina azikhale manje na asitalabhane lezi insizwa uyabona bengidlalela nje kuumdlalo nje omnandi uyabona ngoba mina umdlalo omnandi ngiwazi before nina nisho nithi umnandi mina ngiyakwazi umdlalo omnandi ngiyakwazi futhi noku-create uyabona kona kungaba into emnandi ukutalabhana kwalezi insizwa ngoba siyazi ukuthi azixabene siyazi ukuthi ziyayiphilela nje nanguMenzi kade yobonga iQuantum enza umcimbi lapha kubo okwamukelwa kweQuantum nangu njalo uLimit ubenze lo mcimbi nangu uMenzi ubekhona kulo mcimbi kumnandi nje kukuhle kwaba isithombe nje esihle lezi insizwa nje ngiyayidlalisa ngiyayidlalela ngiyayithanda lezi insizwa zombili kahle mina lezi insizwa zombili hayi mina ngi-indecided yabona mangathiwa ziyatalabhana mina le insizwa ngingavele ngiyisupport zombili ngoba angazi ukuthi ngizothi lo engamsupport ngizothi yini embi ngaye njoba ngishilo nje nakuleya video ngathi lezi insizwa zombili ishaya ingoma enkulu ibhola liphethwe yizo kusho mina ngisho kuleya video ngithi lezi insizwa njengamanje ukhuzani benomthandeni ibhola baliphasela lezi insizwa zombili uyabona ngiyambona uSminoff lapha uthi uyalinqaka uthi uyalibamba liyadedeleka uthi uyalibamba liyadedeleka uSminoff ngiyambona futhi ngiyakubona Gatsheni boya benyathi lapho nawe uthi uyalibamba impela engathi liyadedeleka ninomfana uSminoff lapho engathi libambeka kahle kulabafana uMenzi noLimit ibhola engathi likubo baliphethe abafana so amazwi wami ke lawo engiwashoyo ngidlalisa nje lezi insizwa uyabona ngidlalisa nje lezi insizwa zombili ngoba vele ziyadeserve ukuthi sesingakhuluma ngazo siyidlalise nje nazo sithathe sibeke esicongweni ngoba vele isebenzile lezi insizwa umculo wazo uyayikhulumela uLimit Nala uMenzi Mabizela umculo wazo uyayikhulumela lezi insizwa nabo Sminoff njoba ngibabala nje nabo bashaya ingoma emnandi abafana oGatsheni omzukulu umzukulu mfowethu angifuni usale emzukulu ngishaya ingoma emnandi madoda uyabona so lento lena yokuthi kube ngathi manje lezi insizwa ngiyayiqhatha lokho serious yekani ukuba nama feelings njengabafazi yekani ukuba nama feelings yekani ukulalela inkulumo yomdlalo omnandi wegame kaMaskandi nithathe nina nise kuyidirection yokumenza kuyekeni lokho khona enye insizwa lana sebenza lapha ezimayini izibiza ngobani konje lesihlama lesi sibhizi siyangisabisa la ku inbox sithi lento ikhulume kuMenzi lento ikhulume ngoMenzi la ngiyohlangana khona nawu ngiyokufaka ivolovolo kusho lensizwa
isebenza lapha eMpumalanga ezimayini iposta amavidiyo lana isemsebenzini igqoka ama-uniform abhaliwe uyabona nje ukuthi siphukuphuku senja lesi into engathi mangathiwa ngempela ngithatha serious lezi inkulumo zakhe ongavele nje anyamalale nje kungamndaba zalutho kodwa ngoba ngumfo wamakhanya mina ngidili namajunior angidili nje nabafana abancane abasanukubisi anginaso leso sikhathi uyabona ngena ku-inbox wami uzobhosha amasimba la uzongitshela ukuthi yena ngingakhulumi ngomenzi wara kanti umenzi intombi yakhe yini singezokhuluma njengomenzi umfazi wakho umenzi wena sihlama so ake ningisize bafethu nikhuzane ngoba thina sikumaskandi thina kade safika kumaskandi sibhizi la kumaskandi azile ngama feelings okumenza la sibhizi lana sikhuphula amagama abaculi la sikhuphula amagama abaculi lana sibhizi siyapromota siyaphusha ngeindlela ezahlukahlukeneyo asidingi abafana abamenzayo abahlezi bazukuthi nje bona mabethenga ivolovolo elokubulala thina amavolovolo sawaphatha sibancane kabi kodwa sikaze sibulale umuntu ngoba ingqondo yethu yakhuhlwa ingqondo le sashawa thina saphatha induku nginengozi mina la ekhanda ngake nganivezela yabona ke umfana oyazi impi akayithandi impi akakhulumi ngokubulala akakhulumi ngokuthi uzofaka umuntu ivolovolo umuntu owazi impi ke loyo ngeke uzwe nje umuntu wasembumbulu ehambe inbox abantu la ku TikTok ethi uzobafaka ivolovolo ethi uzobabulala ngoba embumbulu impi siyayazi sazalelwe empini sakhulela empini embumbulu kuliwe mina ngaze ngasebenza ngaqeda isikole mina kuliwe embumbulu kuze kube imanje embumbulu isuka anytime kufa insizwa uyabona ke uma ngabe uqhamuka endaweni enjalo uyayazi impi awuhambi usukela abantu la ku TikTok uyabona so lensizwa le angivunje ukulibiza igama layo ngoba angiqondile ukuthi mhlambe ngidicilela isithunzi sayo phansi futhi angiqondile ukuthi mhlambe izizwe isabiseka ngoba ngiyazi indlela eningithanda ngayo nina mase ngithathe nje izithombe zalensizwa ngiyeneke la ngoba nginazo izithombe zayo nginazo ngiyakwazi ngisho la isebenza khona uyabona kodwa ngoba ngibonile nje ukuthi hawu uyazi ube lo muntu ubehlakaniphile bengeka ayikhulume lento so angikwazi mina ukufocus emntwini ongenangqondo ngoba mina nginengqondo uyabona so anginaso nesikhathi sokubeka izithombe zakhe lana nalezo nkulumo zakhe ayikhulume ku-inbox wami bengizozenza i-screenshot ngizozibeka la nibone nimlandele ngendlela enimlandela ngayo kodwa ngidecide ukuthi angimhloniphi noma yena engangihloniphi engena ku-inbox wami azogcaluza kodwa ngidecide ukuthi mina awuthi ngimhloniphe nje ngiyazi ukuthi le video uyayibona wena mfana osebenza eMpumalanga enkampanini engeke ngilibize futhi igama layo la ngoba nayo leyo nkampani yakho ngiyayihlonipha wena mfana onentshebe driver i-tipper truck ethutha amalahle eMpumalanga ngeke kubize igama lakho ngeke ngiyibize futhi nenkampani oyisebenzelayo igama layo ngoba yenze lutho uyabona wena nje uyacaluza awuzihloniphi awuhloniphi umndeni wakho awuhloniphi inkampani osebenza kuyo ushutha ngayo wenza amavidiyo ngeuniform nangema-truck ayo uyajika udelela abantu ungena ko-inbox uzocaluza uzokwenza lezi zinto ozenzayo uzostraightenisha usitshele ngamavolovolo angizoku-entertaina ke mfana wami ngokuyeka nje kanjalo ngokuyeka nje negama lakho ngeke ngilibize futhi ya ngifuna ukubonisa ukuthi inhlonipho into enjani khuzanani balandeli khuzanani bafowethu thina limithi olabafana abacula umaskandi ziyinsizwa siyazaza ibhayizi yekani ke nina ukuzobhayiza egameni labaculi ngoba abaculi ababhayizi siyabalandela umculo wabo siyawuthanda umnandi
bese kusuka inja ihamba ibhayiza egameni lomculi esimhloniphayo nesimthanda, khona kuzobe engathi lonja ithunywe yilowo mculi, kanti cha iyamsukela nje umenzi, athumanga nja